Duldini Makiloni Chosen Evangelical Revival Church man CR Yomachek Guteria Lakwat man Bishop Robert Ochan Tubamoy Medoko Archbishop Medini man Ngiri Pekarmarat Magenko Berlabo Archbishop and Tedul Messi Aram Ye Manotimike Gang Mamegi Madit Mban Pasi Aramati Kidgum Municipality Okelo Yema Polak Benkier Jomo Keneki no Berie Bishop Maneno Konaman Lokom Kier and Mebero Bishop Mukeno Berie Jojo Tolo Yur Makayan Meber Bishop me Western Diocese Kidong Reverend Wilberforce Okeny Modok Bishop me Eastern Diocese Ikino tela kanisa Moken Mapol Metelo NCR Magiti Ikunyao Milobo Acholi Jonisani Chakachono Berti Yuk Moti Melawo Kidgum Municipality Wanenka Umkore Kikore Ye man lupe kiri madong kanicha uri kere pimwaka makaro piari o kulu ki wiye makitemo ye ento pelare piani ki wajin lu dira kanicha mokene mirme tela gino miro karo la jogo wego tupe oberu tie ma pekeramo timo ye ento ki tego paruba kanicha me CER gutiro ye alo tela gi manyen Reverend Ken Udonkara won come disciplinary committee maudoro ye man me ye alo tela kanicha ite the Chosen Evangelical Revival Church wajini ye manu time inge mwaka makaro piera rio kulu aye uno petime pitele mautero mwaka maron piari okiwie waberu katemo ye ikip yo duchu pe ye timne kekene ye oberu tie ye mukene mapapa oberu katime ento oberu katime ipero mechik ma pedoro dunman kakare tiki coin pa opit me par disi wajne gin ma yiru weng ene yichiku peti kakare u yubi wakit makikero kere kilo tela u betiye chilene watiego ki coin pa dul magi yerogi guti ki gutiego enti jima gutiego ni ini do para dek me do ma para rio era ye cheki o charo tit kwere era yo kirane officiel ni me disciplinary an kiti madidu wa joro ye man kishingwa pa pien gin maukero watwero netie La polo oyara won komma dit pa CER secretariat onyoroni lueny me yenyo tela obalo CER ma wego ma mauno tie kwereni oruenya ta ekin peng CER obedo ka lueny kingi kekengi ma yang lo ba minyo ki CER ma tum yenyo ko ma petumu la ko do yenyo mone ki nek kit meo machalo wano no dong machalo dul kerber no wangi lo ba ento no dong yo mo pe ma wara mo karo ki gin ma wano ti yeni no wa donyo ikut matut na wak ki ye no dong pe yot tien tuo me laro diro certo poresi ara chalo de chine karo ki tuo me laro diro o nginyo si ara o ruenyo joma polo tero joma polo kamarach ma eno yo no pe ka chuo ma wano chuye eno yo no pe yo ma wano tika ka opere ni chi chuin watini yom unyer wa goyo ki jira kama watiye duchu as dikont makiyero Bishop Manyen Wilberforce Okeny makiyero mebero me Eastern Diocese kachel ki George uto luru Bishop me Western Diocese gukwonge me don ye kanicha kachel ki lopochek pa kanicha gi abinana ni chuin mukene mono kin chuin dano mono popokeni miracle dano wen kachel boat kachel wekwa tuti palaba mun gien mabe kwonti mun eno mabe yobu wot menano ni aduku jomu kan mun tam gu poke lok metela mo ri ma amalaja duku dano wekwa bet kachel me ario an machala bishop madon kubriki yero abinana ni doktit mukene wen manaka bishop madon tika chiaro magi yero dong tika chiaro ni ayilo ge malo na boli telo tit mi Sacramento
ngõ ma in biti mi rocho kanicha rocho ye kanicha rocho yen eni nero na kirna shara ana biro pe nero na me achiel Bible eno chung ngut kombal me achiel me rocho ye pa rome paloba rocho ni ye nona ma achiel kemerio melwen matek me ripo revival government pa Uganda bien kene for God and my country. Archbishop Robert Ochan Tubamoi makiyer manyen unyuro mirne metela dogni ebetiro kanicha idon ye kidon lobo yapo wangjo maolare umiara nani adwoko kanisa pasi ara ite gurine kikome machon mayam ludirogo chakoni guri me kanisa pasi ara era ye uchung ikom lok mengut maka chungwa moto wa tie ibuk ma luka uchoyo chuora pieri ngwen a tienge piera a ngwen wi ber ma waju ni lok mengut makelo wekubal mier ki chak tuchune ki Jerusalem ni u ka ram wi lobwen benu yecho ayo o waju chiu mi en ka kanye chi aro chungie lok mani ngut makelo wekubal madanu ngut mo ramo chi dong wekubal o matwal itela na amero ni guru ni mayam ludirowa ugeru ni ene ana bigeto guru me rocho ki komo mayam ana noni Walter Uyo la lupko DG Mekidgum District ulego lutela dini makiyer gi manyene CER meri puchinga chel kigamente ke ludon lobo ke jolo yu pagamente duchu mabino ite dero bodluak wo ilo mefu kiti jeme mokere manani kero meti ti pa lo ba berutie wakubu ngechi kanicha wa weng wa kwa ti patek Maria Mochan ki yot chan pe gari mo kilega ba eken ayini buru beru me roti ti kolega ke ken ti chambiro do nyot kono ngo biro pege biro wa wego lok eni udon ikwowa ki ipachiwa wege deo ke be baloba unem ni komwa unem ki komwa bien wan otika fo en me mi ni wacho mi ma mi ni wani one matter office me security don ni chakatin wa kwano nilo mauno ti ikandita mesi arani tiro tumbo lok ma wan lu TV uno ayeni ye mauter mo apia rio kulu ki wieni weke ye la tela kanicha mesi ara malupe yoke mo berutie ila rotela wego kuri ye meno po beru katime kani lutela makiyero gi miero guti kanicha wego wot mabe idon ye pi wan lu TV Jonisani o Chagachon Ikitgum municipality Janani ko magay ko le megara